Turabasuje kandi tubaha ikaze ku biganiro bya Pax TV Ireme News muri kumwe na John Williams. Nyuma y'amezi birafunzwe, Karasira Aimable yasumiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanahise rumukatira iminsi 3 y'igifungo cyitwa cy'agateganyo mbere yo gutangira kubanishwa mu mizi. Nubwo uyu mugabo w'umuhanzi, umuririmbyi, umwari muri kaminuza akaba n'impirimbanyi Aimable Karasira yaburanye hakana ibyaha byose aregwa, nubwo abamwunganira bagaragaje inzitizi bagasaba ko zitabwaho ngo ahabwe ubutabera buboneye, nubwo icyemezo cya muganga bita expertise médicale cyagaragaje ko afite uburwayi bwo kwitabwaho kandi buzamara igihe kirekire, nubwo abunganizi be bombi Dr Evode Kayitana na Maître Gatera Gashabana baburanye basaba ko afungurwa agakurikiranwa ari hanze aho abasha kwivuza. Mu isomwa ry'uru rubanza, umwanzuro w'urukiko waje ubakurira inzira ku murima. Umwanzuro muremure w'urukiko ugizwe n'impapuro 12 ukaba ugaragaza uko urubanza rwatangiye, ibyabaye byose nuko iburanisha ryagenze, ugasoza ugaragaza icyemezo cy'urukiko ari nacyo tugiye kubasomera muri aka kanya. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira Uzarambe Aimable akekwaho icyaha cyo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukura amacakubiri ndetse n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Rwemeje ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira Uzarambe Aimable afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Urukiko rutegetse ko Karasira Uzarambe Aimable afungwa by'agateganyo muri gereza mu gihe cy'iminsi 30. Nuko icyemezo gifashwe kandi gisomewe mu ruhame none ku 27 Nyakanga mu mwaka wa 2021. Umucamanza w'Imana Liberata naho umwanditsi akamushima Imana Janine. Hagati aho umwunganizi wa Aimable Karasira Dr Kayitana Evode yatangaje Pax TV ko bagiye guhita bajurira iki cyemezo cy'urukiko. Maître Gatera Gashabana aragaragaza impamvu yo kujurira iki cyemezo. Umucamanza ushinzwe gufata icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu byo yita ku mibereho n'ubuzima bw'ushinzwe. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda rwategetse ko impirimbanyi Aimable Karasira Uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha byo guhakana no guhishingiro jenoside. Karasira yatangaje ko ajuririye iki cyemezo cy'urukiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa. Muri iki cyemezo gifunga by'agateganyo bwa Aimable Karasira Uzaramba, umucamanza abanza kwibutsa imiterere y'ikirego ndetse n'uko imiburanire yagenze ku mpande zombi. Ku cyaha cyo guhakana jenoside, urukiko rwibutsa ko ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma gikekwaho ari uko Karasira yavuze amagambo ahakana jenoside yakorewe Abatutsi, aho yagoretse ukuri kuri jenoside avuga ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya jenoside. Ku cyaha cyo guhishingiro jenoside, ubushinjacyaha buvuga ko yemeje ko jenoside yabaye yari ifite ishingiro kuko leta ya Habyarimana yayikoze yirwanaho. Ku cyaha cyo gukurura amacakubiri, aregwa ko yavuze ko Umugabekazi Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja kandi ko kuri uyu munsi amateka nk'ayo ntaho bayigisha. Ubushinjacyaha bunamurega ko yavuze ko Abatutsi bahunze muri 59 banze kwambarira ubucocera aho bambariye inkindi. Ni mu gihe ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, ubushinjacyaha bumuregesha akayabo k'amafaranga n'amadevizi bamusanganye habiwe ndetse no ku makonti atandukanye, bukavuga ko atashoboye gusobanura imvano yayo. Uregwa hakana ibyaha byose uko byakabaye, avuga ko ku cyaha cyo guhakana no guhishingiro jenoside ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda amagambo yavuze atayamenya ngo kuko yayavugaga nta miti aheruka gufata kubera uburwayi bw'agahinda gakabije. Naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, avuga ko amafaranga bamusanganye akomoka mu bihangano bye no mu nshuti n'abavandimwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'amafaranga avuga ko yayishyurwaga ku biganiro bye by'umuyoboro wa YouTube, ayo yakuye muri Suwede yaragiye kwiga n'ayakomora ku bukode bw'inzu y'umuryango we. Karasira kandi anavuga ko hari amafaranga yahabwaga nabo mu butasi bwa gisirikare bamusaba kwibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Evode Kayitana bavuga ko inkomoko y'imitungo ya Karasira yose igaragara kandi ko andi magambo yavuganye n'ibitangazamakuru biboneka ko yari atameze neza. Bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa by'agateganyo. Bashingira kuri raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye, bagasaba ko yafungurwaga by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya, bikamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa n'abaganga. Bakavuga ko mu kumurega hirengagijwe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo buba bugomba kubahirizwa na leta. Bavuga ko amagambo yavuze nta na rimwe rigize icyaha. Urukiko rusanga Karasira yarakoresheje imvugo ihakana jenoside, avuga ko itateguwe, rukavuga ko ari bumwe mu buryo bwo
kugaragaza ko itabayeho cyangwa kugabanya ubukana bwayo. Rugashimangira ko imvugo yakoresheje ari impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhakana jenoside. Rwavuze ko kuri Karasira rusanga hari ibyagezweho mu iperereza bituma akekwaho ibyaha, naho ko kuba byaravugwaga ko ibyo yavuze atari ameze neza, urukiko rusanga nta kigaragaza ko amagambo yagaragaje yavuze arwaye ku buryo atabashaga kugenzura ibyo avuga, cyane ko ngo na raporo ya muganga itigeze igaragaza ko yaba yaratakaje ubushobozi mu gutekereza. Urukiko ruvuga ko kuba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira akekwaho icyaha agomba kugikurikiranwa hafunzwe, kuko aribwo buryo bwatuma icyaha gihagarara, ntakomeze kwifashisha imbuga nkoranyambaga avuga amagambo ashobora gukurura amacakubiri, guhakana no guha ishingiro jenoside. Naho ku ngingo yo kumurekura akajya kwivuza, urukiko rusanga ubuvuzi akenera haba muri gereza ndetse no muri kasho ya polisi abuhabwa, rukanzura ko nta mpungenge byakwiye gutera. Nyuma y'izo mpamvu zasobanuye, umucamanza Madamu Liberatu Uwimana yategetse ko Bwana Aimable Karasira Uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Ijwi rya Amerika yashatse ku murongo wa telefone abunganira Karasira ngo tumenye uko bakiriye iki cyemezo. Maître Gatera Gashabana yavuze ko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijurira mu bihe bya vuba, kuko ngo umucamanza hari ingingo z'amategeko yirengagije, harimo na raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye. Raporo yakozwe na muganga, kandi uriya muganga ni ubushinjacyaha bwari bwayisabye. Nyuma yaho baramusuzuma basanga koko yivuza muri sante mentale kuva mu 2003, kandi basanga hari za reaction zigaragaza ko koko afite ikibazo. Turasanga atitaye ku ngingo aho bavuga ko umucamanza ushinzwe gufata icyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu byo yita ku mibereho n'ubuzima bw'ushinzwe, kandi iriya ngingo ni indemyagihugu. Impuguke mu by'indwara zo mu mutwe muganga Nobo Marara abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuntu urwaye nka Karasira ikihutirwa bari ukuvuzwa mbere yo gufungwa. Nta nubwo ari depression yonyine afitemwo ikintu twita trauma. Rero ubundi leta nangwa ubucamanza bwakabaye bwita cyane ku kureba ukuntu bamuvuza, noneho abaganga bakazamwandikira urwandiko ruvuga ko ari prepared to facing justice. Karasira azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nko ku muyoboro wa YouTube anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni umucikacumu wa jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yakunze kumvikana cyane yemeza ko abari abarwanyi b'inkotanyi aribo bahitanye abo mu muryango we. Avuga ko ashinjwa ibyaha bya politiki. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tukiri ku nkuru z'imanza mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Aimable Karasira afungwa iminsi 30 mu gihe ategereje kuburanishwa mu mizi. Urukiko rwahaye agaciro icyifuzo cy'ubushinjacyaha cy'uko Karasira adakwiye kuburana ari hanze kubera ibyaha bikomeye aregwa. Gutyo urukiko rukaba rwateye utwatsi icyifuzo cy'ababuranira Karasira basabaga ko yaburana ari hanze kubera impamvu zihungabana afite. Aimable Karasira uregwa ibyaha 4 birimo gupfobya jenoside no kubiba amacakubiri yamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga zirimo urwe ku giti cye yise Ukuri Mbona. Muri ibyo biganiro Karasira yakunze kwemeza ko ari umucikacumu, ariko akanarega abarwanya ba FPR Inkotanyi ko bamwiciye abantu bari barokotse ubwicanyi bw'interahamwe. Inkuru irambuye yateguwe na Jean Claude Mwambusa i Kigali. Icyemezo cy'umucamanza kivuga ko ibimenyetso byerekana ko Karasira yapfobye jenoside mu biganiro bitandukanye yakoze, ngo avuga ko jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege Habyarimana, nyamara byemerwa ko yari yarateguwe. Zimwe mu mvugo za Karasira ngo zisana zishyigikira ko kuba leta Habyarimana yakwishora muri jenoside byari nko kwirwanaho, kuko inkotanyi nazo zamumishagaho amabombe. Anaregwa imvugo ko Felicien Kabuga azira ko atatanze imisanzu muri FPR, naho kugura imihoro yakoreshejwe muri jenoside bikaba urwitwazo. Umucamanza ngo asanga Karasira ahamya ko hari bamwe mu banyarwanda bagizwe ibitambo kandi bikozwe n'abandi. Kuri we ibi bikaba ari uburyo bwo kubaremamo ibice. Ku nkomoko y'umutungo wa Karasira, umucamanza avuga ko yasanganywe miliyoni zikabakaba 40 z'abanyarwanda kandi atagaragariza inkomoko. Abunganira uregwa bari babwiye umucamanza ko Karasira afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe yivuza kuva mu myaka 18 ishize, bagasaba ko yarekurwa nta rubanza rubayeho kuko ibyo aregwa yabivuze atari mu bihe byo gutekereza neza. Ibi kandi bishimangirwa na raporo ya muganga ivuga ko uregwa afite ibibazo bikomeye byo mu mutwe bishobora kumutera gukora ibyo atatekerejeho.
ibi ariko biterwa utwatsi n'icyemezo cy'urukiko cyo kivuga ko nta kigaragaza ko ibyo Karasira yavuze atari afite ubushobozi bwo kumenya neza uburemere bwabyo. Icyifuzo cyo kumurekura kugira ngo yivuze nacyo kimwe agaciro ngo kuko no muri gereza bavura kandi ngo kumufunga nibwo buryo bwonyine bwo kumubuza gukomeza gukora ibyaha. Aimable Karasira ari muri gereza guhera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu. Ibyaregwa bishingiye hanini ku biganiro yashyiraga ku rubuga rwa YouTube Ukuri Mbona ndetse n'ibyo yahaga abandi banyamakuru. Mu rukiko Karasira yumvikanye ashimangira ko atemera ubutegetsi buyoboye igihugu, avuga ko bwamugiriye nabi. Mu biganiro bye yumvikanye kenshi avuga ko ari umushingwacumu aho kuba uwacitse ku icumu, kuko bamwe mu bagize umuryango we bari barokotse jenoside nyamara bagahitanwa n'abavuga ko ari abasirikare ba FPR yari imaze gufata ubutegetsi. Umunsi w'iburanisha ryatumye hafatwa umwanzuro hari ku itariki 23 Nyakanga. Byari byifashe bitya. Mu Rwanda mu rubanza rwa Aimable Karasira yamenyekanye mu ndirimbo n'ibiganiro bivuguruzanya n'amateka azwi ya jenoside ndetse n'agahinda afise kubera ngo abantu biwe avuga ko bishwe na RPF Inkotanyi mu 1994. Karasira yigeze kuba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, yakunze guserura ivyiyumviro vyiwe mu biganiro yatanze n'ivyo yahitishije ku rubuga rwiwe yashinze kuri YouTube yise Ukuri Mbona. Uyu munsi akaba yashikanywe muri sentare aregwa ibyaha birimo guhakana jenoside no kubiba amacakubiri. Idonido ni muri iyi nkuru yateguwe na Jean-Claude Mwambutsa yakurikiranye urwo rubanza. Ubushinjacyaha bwareze Karasira icyaha cyo guhakana jenoside, kuyishingiro no kubiba amacakubiri, bikiyongeraho icyo kugira umutungo w'amafaranga atagaragarizwa inkomoko. Ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe mu kwezi kwa gatanu binyuze mu biganiro yanyujije ku rubuga rwe rwa YouTube Ukuri Mbona ndetse no mu bindi biganiro yahaye abandi banyamakuru. Ngo yemeje ko jenoside itateguwe, ko yatewe n'ihanurwa ry'indege Habyarimana, naho ku mutungo utagaragarizwa inkomoko ubushinjacyaha buvuga ko hatahuwe amafaranga menshi mu rugo rwa Karasira. Aya mafaranga abarirwa muri miliyoni zisaga 40 uyabaze mu Manyarwanda. Ahawe ijambo Karasira yahakanye ibyaha byose aregwa. Yabwira urukiko ko ibyo yavuze atari mu bihe bye byiza byo gutekereza kuko afite ibibazo byo mu mutwe kandi ko yari amaze igihe atabona imiti imugabanyiriza. Yabajijwe niba nta kibazo abona mu magambo ye muri iki gihe, avuga ko hari ibyo yari kuvuga ukundi cyangwa akagabanya amagambo iyo aza kuba ari mu bihe bye byiza. Avuga ku mafaranga, Karasira yavuze ko hari ayo yahawe n'inshuti ze zamugiriye impuhwe kubera ibibazo yahuye nabyo, ngo hari n'andi menshi yishyuwe na YouTube kubera inkuru zanyuraga ku rubuga rwe. Karasira yavuze ko hari nasaga miliyoni yahawe n'umwe mu bakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB wamusabaga kuvuga nabi abo ubutegetsi bubona nk'abanzi babwo. Abamwunganira Evode Kayitana na Gatera Gashabana nabo bavuze ko Karasira arwaye kandi ko bidakwiye gufunga cyangwa kuburanisha umurwayi. Raporo ya muganga yasabwe n'ubushinjacyaha yerekanye ko Karasira afite ibibazo byo mu mutwe kandi ko amaze igihe abyivuza. Gusa iyi raporo ngo ikanzura ko ibibazo afite bitamwambuye ubushobozi bwo gutekereza. Ku mutungo utagaragarizwa inkomoko, abunganira Karasira babwira urukiko ko afite uburenganzira bwo kwakira impano kabone nubwo zava kubo ubutegetsi butishimiye. Basaba ko Karasira akurikiranwa n'abaganga ndetse byaba ngombwa agashyirwa mu bitaro. Karasira kandi ngo akwiye kurekurwa urubanza rutabaye kuko ibyaregwa byakozwe n'umuntu udafite ubushobozi bwo gutekereza neza. Muri iri buranisha Karasira yasaga n'utizeye kuzahabwa ubutabera, avuga ko mu Rwanda amabwiriza aremera kurusha amategeko. Yavuze ko abateruye ko bishatse n'ejo yafungurwa kimwe nuko yamara imyaka nk'iyo Mandela yamaze muri gereza mu gihe abatavuga baba ariko babishaka. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Uru ni urubanza rwabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Rwatangiranye impaka ndende zasabaga ko rwasubikwa bishingiye kuri raporo ya muganga igaragaza uko ubuzima bwa Aimable Karasira uzaramba buhagaze. Byarangiye umucamanza ategetse ko inzitizi zose nta shingiro zifite, maze ategeka ko urubanza ruburanishwa. Nyuma yo kumumenyesha ibyaha binakurikiranyweho n'ubushinjacyaha, Karasira yabwiye umucamanza ko atabyemera. Ubushinjacyaha buramurega ko mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ku miyoboro ya YouTube yumvikanisha ko jenoside itateguwe, ko umuherwe Felicien Kabuga atateye inkunga ibikorwa bya jenoside ahubwo ko azira kudatanga amafaranga yo gufasha inkotanyi nk'abandi bacuruzi.
Buramurega ko yavuze ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ariyo yabaye imbarutso ya jenoside kandi ko leta ya Habyarimana yakoze jenoside yirwanaho. Ubushinjacyaha buvuga ko yabivugaga yirengagiza ukuri kw'ibyabaye. Buramurega kandi kudasobanura inkomoko y'akayabo k'amafaranga yasanzwe ahantu hatandukanye harimo ibihumbi 10 by'amadolari yafatiwe iwe. Ubushinjacyaha bukamusabira gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Buravuga ko bugikora iperereza ryimbitse. Bwabwira urukiko ko kumufunga by'agateganyo ari bwo buryo bwo guhagarika icyaha kuko ngo Karasira yari yarabigize akamenyero. Ibyaha byo guhishingiro jenoside, kwihakana no gukurura amacakubiri Karasira yasabye urukiko kumwemera ntabyisobanureho. Yavuze ko mu bihe yavugaga amagambo ariko atabaga ayoboye ibitekerezo bye neza kuko yari amaze iminsi adafata imiti imufasha mu burwayi bw'agahinda gakabije. Kuri we mu magambo ye kubimubazaho ni nko kubona umuntu wasindutse ukamubaza ibintu yavuze yasinze. Ku nkomoko y'amafaranga aregwa avuga ko yayahabwaga n'inshuti zimukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Asobanura ko n'ibikorwa by'ubuhanzi bwe byakunze kumwinjiriza amafaranga atari make, n'ibindi biganiro byo ku muyoboro we wa YouTube kuri Mbona yavuze ko ayo yahabwaga yanafashagamo abakene. Urukiko rwamusabye kugira icyo avuga ku buremere bw'amagambo aregwa mu gihe afata imiti uko bikwiye, na cyane ko bamwunganira bavuga ko atangiye kugarura ubuyanja. Uregwa yasubije ko nubwo ahafungiye nta makuru afite ahagije, nta ngaruka z'amacakubiri ibiganiro bye byateje kuba byumvaga. Avuga ko yatameze neza ibyo atekereza byose ashobora kubivuga, gusa kongeraho ko ashobora kuba yaravuze ukuri kudakenewe. Abanyamategeko bamwunganira Gatera Gashabana na mugenzi we Vode Kayitana barasanga nta mpamvu zikomeye zatuma bafunzwe by'agateganyo. Basobanura ko akimara gufatwa yagaragaje ko arwaye kandi ko na raporo ya muganga yabigaragaje. Muganga ngo yagaragaje ko Karasira yarokotse jenoside ari nyakamwe, akaza kwirukanwa ku kazi ko kwigisha muri kaminuza birushaho kumugiraho ingaruka. Uyu kenshi ngo y'agahinda kamweguye ashobora gukora ibyo atatekerejeho. Muganga ngo avuga ko kumwitaho bizafata igihe kitari gito, bakamusabira gukurikiranwa ari hanze akitabwaho n'abaganga. Baravuga ko amafaranga yose bamusanganye afite inkomoko yayo. Bati ntabujijwe guhabwa impano no gushakisha impamvu zo kuyafata, wenda bayafate mu gihe runaka bazayamusubize. Bibutsa urukiko ko itegeko nshinga rya Repubulika ryemerera buri wese ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo kandi bukarindwa na leta, kandi ko ibyo yavuze byose bitagize icyaha. Karasira avuga ko mu byarega ubushinjacyaha bwamuregesheje ibice by'amavideo aho kwita ku biganiro byose uko byakabaye. Ati ikijyanye na jenoside cyo rwose ndi umucikacumu, mu muryango wanjye hasigaye ngerere, nisanze nta bwoko mbarizwamo baba Abahutu yewe n'Abatutsi. Bati njyewe niyita umushingwacumu. Yifashishije indirimbo hatakanyira ubukozwemo ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Karasira yabwiye urukiko ko iyo bigeze ku mateka ya jenoside hari ababyitwaza, ariko abanyuze mu bikomeye mu buryo bwa nyabwo bagahitamo kwicecekera. Ati ukuri kose si ngombwa kukuvuga, hari kera igihe kizagera bazemera ibintu byanjye ko ari ukuri. Amateka ya nyayo yandikwa n'abari ku butegetsi. Yongera kugaruka ku nkomoko y'amafaranga ye, Karasira yavuze ko hari abantu bamubwiraga ko bakorera ubutasi bw'igisirikare DMI bakunze guhura nawe bamusaba gukora ibiganiro byibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi bakabimuhembera. Avuga ko mu bo bamusabaga kwibasira barimo Bwana Paul Rusesabagina, abibumbiye muri Jambo ASBL n'abandi. Karasira akavuga ko umutimanama utamwemereye kubikomeza. Yavuze ko nta muntu n'umwe wo hanze wigeze amukoresha mu biganiro bitavuga neza ubutegetsi, ko ahubwo ari we washakaga kumenya amakuru yabo. Ati ku mutima wanjye ntafungwa, system iyobora ntabwo nyemera, numva ari abanzi banjye. Ni amagambo yakuruye amarangamutima kubumvaga urubanza. Ubushinjacyaha bwo bukomeza gushimangira ko amagambo Karasira aregwa yavugaga afite ubushobozi n'ubusesenguzi bw'umubiri, azi n'impamvu yabyo. Agira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ku kubafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Uregwa ati ino hakunze gukora amabwiriza kuruta amategeko, mubishatse n'ejo nafungurwa cyangwa nkamaramo nk'iyo Mandela yamazemo. Ati mwakora icyo mushaka, urubanza rwanjye ndabizi ko ari urubanza rwa politiki, ntacyo nabihinduraho. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 27 z'uku kwezi. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.